Kwaphinde kwasuka lokho udokotela umhlongo bathi baba kazinto zenzeka umzukulu wamakhehla amabili kokoko foma mzukwane namakhulu ayidlanzana okhulekayo uyena udokotela umhlongo osiza abantu ngeqiniso. Ngisamile kuleyo ntaba ngisahleli kuleso sikhalo seqiniso ukuthi akekho umuntu osizakala mhlongo angabuya azobonga bonke abantu basizakala mhlongo babuya bezobonga bekhala ngezindaba zakhona. Nayi number 083406 8658 083406 8658 umzukulu wamakhehla amabili sikokoko foma mzukwane namakhulu ayidlanzana sitholakala endaweni yasemgaba be-era 7 bajika mthathelwa esitolo isigodi ike magcino ngaphansi kwenkosi ubayede ulithuli. Ngithi ngiyakhuleka ninabesilo ngithi ngiyakhuleka ninabendloveni amande okhuleka uyena udokotela umhlongo umzukulu wamakhehla amabili umfana kamhlongo kanjomani yaduka iminyakanyaka yazatholakala wesine. Ngiza ngalo mfutho nje ngoba kade ngihambile ngasuka phela ngayolanda into yokuphila ezokwazi ukuphilisa abantu. Ngiyayiqhenya ngijabulile akunankinga kodwa ngifuna lo muntu oyedwa nje ozothi ngifuna ukuthesta ukuthi uba umhlongo unayo ngicela azobona azobhema khona ngicela ukuthi wena unenkinga wena wazi ubuhlungu besicatshulo sami 083406 8658 083406 8658 uzothesta amandla mhlongo ukuthi amandla mhlongo nje kade ehambile uhambe njani futhi ubuye njani 083406 8658 sithola endaweni yasemgaba sisebenza ngomsombuluko size sodwa ngesabatha okungumgqibeli ntambama ngesonto ngoba siyakhonzisa. Ngiqonda ukuthi indlela kamhlongo isavulekile awufiki-ke njengomzalwane ngesontweni uyabhuka enambeni uthi 083406 8658 into engifuna ukuzokutshela yona ngizokutshela nokuthi silwa nobupha silwa nenhlupheko silwa nokuthi abantu bangaphumeleli yona nto esilwa nayo ngoba zikazisho zonke izifo ey'khona emhlabeni kodwa into ebalulekile ukuthi umuntu angafe ehlupheka wonke umuntu afe kodwa kukhona into ayiphethe ngesandla 083406 8658 wena noma ungangasukuma kodwa yenzela lezi ngane ezithembele kuwena kodwa yenzela labashana bakho abathembele kuwena enzela labo bantu abathembele kuwena ukuthi bakufundisa noma nawe ingane zakho wayifundisa kodwa egcineni izophelela engabe izinto zalutho 083406 8658 fona ke manje lethe video akile kumalume wakho ayile kanti wakho ayile kudadewenu iye kuwena nje ngqo ngoba umuntu ozubuhlungu besicathulo ubani wena bamba akekho umuntu ongafuna uphumelele wena wonke umuntu wena ukuthi uma ukhuluma lento athi we kodwa yena abe gijima eceleni 083406 8658 imbila yeswela umsila ngokuyalezela singakhohlwa ngomhla ka-13 and 14 kuzobe sine-special ngoDisemba. Into edala sisho kude kanje senzela nawe ohlakekile ukuthi wena ungathathi intweni kodwa fika phela ucongelele uzokushaya lesa sikhathi sangoDisemba uzothatha into yokuphila nawe ezokwazi ukuthi ngoJanuwari makubuyela esikoleni ukwazi ukuthola ama-uniform nawe uyakuza ukuzamazama bamba isigubhu sewashi lesi abasaziyo abantu ukuthi 30,000 rand sobe su-only 15,000 rand kuphela ngobe su-15,000 rand kuphela uzinto zenzeka bayawazi abantu 7,500 kodwa ngalo langa uyobe only 5,000 rand bayawazi abantu umsebenzi wewashi isigubhu sewashi bayawazi umsebenzi wesigubhu sefoni bayawazi umsebenzi wesigubhu sering bayawazi umsebenzi wazinto ziyenzeka ukuthi abanye baney'moto abanye bayasebenza abanye ziningi izinto ey'phathekayo ngoDisemba-ke ngisho kusekude njengamanje kusewuJuni kodwa ngimemezela into yangoDisemba akusikona ukuthi ngoba ngisile kodwa ngifuna ukuthi kungabi khona umuntu ozohlupheka ngisekhona 083406 8658 khona uzoza imininingwane yokubhuka ngoDisemba isigubhu sewashi isebenzi kwispesheli esefoni kwispesheli eseringi kwispesheli kuzoba izinto zenzeka ibhodlela nje elincane 083406 8658 izona indaba engizele zona-ke lezo ukuthi nami angihambi ngigalelekile ngiye ngaphuma phela ngaya kwamanye amazwe ngiyolanda into yokuphila ngithi uyangibona ngigqoke kanjani wena uzitshethi wena ngiyakhula kanti mina ngiyazi ukuthi le nto ade ngilandile yiyo levumela ukuthi ngenze ngale ndlela engenza ngayo bazongibona abantu emavidiyweni amanye ukuthi kuloba khona ushintsho nje okuzoba khona ngenxa yokuthi into ade ngilandile yiyo evumela ukuthi kube nje wena akwaziyo ubuhlungu besicathulo 083406 8658 bye bye ibambe.